Kilagyanig pang kuning anak ang kuning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni Ginotang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu manatili kaya kayangan. Pakamalang kong kapatid, iningaldoy di, parang alantaya ing kaya katamang Indo, ing Birhen Maria, may pangagliyang alang kasalanan. She was immaculately conceived. Ninong imanang ning Birhen Maria, Santa Ana. Santa Ana, tingpenga rin na po, tutupin na lalo keng Biblia, pero keng tradisyon, tingpenga rin na ilapin di Santa Ana ang Popa San Joaquin. Inyang pangaglineng Santa Ana, may pangagliyang alang bakas kasalanan. Uling iya ing maging indunang Jesus, indune ning Diyos. Ing Diyos ti paya, anting metong ataw, ing Diyos alayang kasalanan, ing Diyos malinis siya, kailangan ing dugpana ketiking yato, malinis siya muna naman. Makanya niya po ing kakatamong kapaniwalan at makabasi pa mo rin keng Biblia. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyanta mo ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pinilime ing kekangindu ing Birhen Maria, Gino pakalulu. Ino. Kristo Jesus, ika mismo, binya mo ing kekang sarili, anting metong ataw, ban kanita miligtas kami. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, meging tao ka, ban kanita'y kaming tao, maging kawangisda ka. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananga. Gloria in excelsis Deo.
ayigin mo na iba't baking alananda, birian meng linisyan king sablang dungis ning kasalanan naman, at lelangan meng malinis, iba't baking pangakatlina, king siya pupunan ng imana. Ingwa na Birhen Maria, bayang maging matampang pakasautaning anak mo, wasan mo kami king sablang dungis ning kasalanan, alangalang king pamamilatanang, ba kami naman miras malinis keka. Itiyadon mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, amabibiyang mong ang-ari kambemo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alananga. Pamamasang iba, king libro ng propeta, Genesis. Dapat ang Ginoong Diyos, inaus na yung tao, at nga na kaya, nung ka rin ka, at yung tao nga nang nakikibat, dimdam na kang daratang king mula. Ikit ko, king lubas ko, inya sinalikot ko. Nino yung sinabing hindi ka lubas ka, nga nang kinutang ng Ginoong Diyos. Mengan ka king bunga ning duto nga binawal ko kaya kaane. Meki ba't siya yung tao? Ing babaeng binye yung nga kayabe ko. Ya, ing binye ka na ko, king bunga, at mengan ko. Ing Ginong Diyos, kitnane kanita, ing babayi. Bakit depatan mo ing antikan yan? Meki ba't siya ing babayi? Ing ubingan linin lang na ko, inya mengan ko. Ing Ginong Diyos, sinabi na kanita king ubingan, ulining depatan mong yan, misumpa ka karing sablang animal, malyap man no matunod. Igapang may ngatyan mo, at king alikabok ka mga biyayan, king kaya kabaning biye mo. Ibili ko yung pamikasama, pilatan mo, amponing babae. Pilatan ning palipi mo, amponing palipi na. Ya, panasakitan na ka, kimbuntok na. At ika, panasakitan me, ing sakong na. Ing tao, inaus na ing Eva, ing asawa na. Uling ya ing imara, ding sablang mabye. Ing amano ning Ginoo. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Dalitanan niyang bayong dalit, ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Dalitanan niyang bayong balit ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. King sarili ng upaya, king banal ng sikanan, iya imigdalang kaligtasan. Dalitanan niyang bayong dalit, ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Ing Ginoo piyapakit na, ing kaligtasan na, tintad na ing katuliran na karing bansa. E nakakalinguan ing lugod na at katapatan, king meto bale ng Israel. Dalitanan niyang bayong dalit, ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Ding sablang siya na ning labwad, ikit da, ing kaligtasan ning Diyos tamo. Purian meng mitmuntula ing Ginoo, o meto labwad, ikulyo mo at idalit mo ing tula mo. Dalitanan niyang bayong dalit, ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungang karing Epeso. Mipuri yung Diyos sa igpaning kinutang niya so Kristo, amig kalug kaya katamo, king uli ning pangayagom tamo, king Kristo,
king sablang kalam ay espiritual ning banwa. Bayo ya pamela lang ing meto sikluban, pinili na nakatamo, king kapamilatan ng Kristo, bang naging banal at alang dungis, at mibibiye kitman lugod king arapana. Talaga na nakanita pang minuna, ing ampuna nakatamo ang timong anak na, king kapamilatan ng Eso Kristo. Iti ang malugod ng parasan at sarili ng kaburian, banding sabla, puryandaing maligayang grasya, amalang ng pigkalubke katamo, king pangayagum tamo, king anak na. Ing sablang bagi, mararapat agpangking telagana at kaburyaning Diyos. At iya, pinili na kaming maging sarili ng balen, king kapamilataning pangayagong mikang Kristo. At iti, depatana para king sarili ng paksa, ama na lumpakan kitang inari na naking lub, at manibat pa kaniting kamumulan, at talaga na kaming maging mumunang diling manalig kang Kristo, para king lalo ng ikaligayo. Ing amano ning Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Tumula ka ikang ketmuan grasya, inggino at tsukeka, nuan ka kareng sablang babay. Ginoo manatili kaya kayo. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Inyang kanam na ng Isabel, tiburan ning Diyos ing Anghel Gabriel king metong abalen ning Galilea ang milagruan Nazaret. King metong nga birhen, ang makatangunang maging asawa na ning metong nga lalaking milagruan Jose. Metong nga palipi ning aring David at ing lagyuna ning birhen Maria. Karas ning anghel sinabi na kayo, tumula ka ikang kitbuan grasya, ing Ginoo at tsukeka. Misdan niyang emonano im Maria, inyang dimdam na ing amanong antikaniti, at isip-isipan na nung nano kaya kabaldugan, iting pamamugi. Dapat sinabi na kaya ning anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka king mata ng Diyos. Lawan mo, kaglika at ibait me ing metong ay anak malalaki at ing ipalagyo mo kaya, Jesus. Maging maulaya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan, ibiyene kaya ning Ginong Diyos ing trono ng David, api pumpunana, magariyak ing balen ng Jacob kapilanman, ing pamagari na alang kapupusan. Kitang ng Maria king anghel, makananong mapalyari ti, ngening ako betong kong birhen. May kibat sa kaya ing anghel, ing banal ay espiritu ti paya keka, at ing upaya ning kakatas-katasan,
lilungan ako. Inya inganak ama mibait keko, banalya at mayaw siyang anak ning Diyos. Lawan mo ing kamag-anak mong Isabel, pusal ning Ketwana, pengaglinya naman ing metong ay anak alalaki, kanam na ng bulan, ngeni, lipat ning sasabyan na ring tao king bawugyag, pablasang para king Diyos, alang imposible. Sinabi ng Maria, metong kong alipa ning Ginoo, marapat kabud ka nako, antimo ing king kasmong amano, kaybat na nita, likwani ning anghel. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Purihan keka, O Kristo. Good morning po kaya kayangan. Ngining kapiesta na po ning Birhen, Immaculada Concepcion, at impo kaya kayong bisang mag-explika. Ninong bisang mag-explika tungkol king Immaculate Conception of Mary. Atin pong bisa, lapitan da kayo nung o yan po'y namanwan ko, ne? Kailangan ing kasalpantayanan, balo tayo po. Eta sa sawang makirandam king amano na ning Diyos. Song sisimba tami tama malagwa, lalong-lalo isong akong magmisa. Pakay-explain kaya po. Nenong mamalagwa kayo, ko ba nung nanong gawan, gusto nga ko pong magmisa, siguradong mag-explika ko. Explika king kasalpantayanan tamo. Nya, mag-prepare kayo po, itasanang po atang simba kayo, makadispose kayo king Santa Misa, ala kong aliwang isipan. Kayo pa nilalawe oras. Ginoo po atang munta ko keng mo langgang patingapon, ko mitutundo, o ba't po atang sisimba, metong mong oras, mitutundo tamo, o tagalang makatunduin pare. Maganyan po ako po, 43 years na akong pari, 71 years old, hanggang ngayon mamasa ko. Uling iti, amano nening Diyos, nga ng St. Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ding amano mo babiyalang biye alananga karetang makirandam at tutupad kareti. Nya no pong alang bisang mag-explika keng Immaculate Conception of Mary, ako na po'y mag-explika. Anyay ta kay ba't kung mag-explika, explikaye karing aliwa. Uling dakala pong makibalo. Ding aliwang relihiyon nga na po ning Biblia, everybody sinned. Ganagana mi kasala. Bakit ikayong Katoliko sasabihan nyo ing Birhen mi pangagliyang alang kasalanan? Wari sasabihan ng St. Paul. Dinge ganaganang tao mi kasalala o bati kayong Katoliko sasabihan nyo ing Birhen mi kasala? Makanano tayong pakibatan. Nyangini po tutupin keng Biblia, manintun lang manintun, ding Katoliko, word for word, no karinya keng Biblia in Immaculate Conception of Mary. Alayo po. Immaculate Conception, mayakit keng Biblia. In Blessed Trinity, mayakit keng Biblia. Pero, in kayang substance at iyo. So, Immaculate Conception, nanburin sabihan ng Immaculate, pure, unblemished, malinis a malinis. She was conceived without sin. May pangagliya, alang bakas kasalanan Santa Ana, uling ng asawa na San Joaquin, elapuagad mi kayanak. Kaybat na nita niyang kinagliya Santa Ana, o ini,
Hanggang ila po nabalo. Hanggang yung birhen nabalo. Pero, lawan nyo, o ini po, meto nga kwento. Misa nating meto nga banal. Ining banalay ni at ne kaganaka. Ding kalulu, pupunta laking banela, manyadla pong pamangan aldoldo. So ining banalay ni, dirinanong pamangan, dening pakakalulu, magdalalang lata, lunanan. O nga niyang misan, ikit ne po ining meto nga kalulong magdalang lata. Ikit ne in lata, kalawang na niya. Nga naning banading santo, anting kaya kang lunanan, ay ni po nga nalataya, bakit kalawang na niya? E ku abili ken ing pamangan, e mo abili, e ku abiling pamangan, king latang makalawang, nung ali, puwata malason ka, sakit ka, at ingaman mang kupong lulanan ken, yapin ing Birhen Maria. Ing pamangan, yapin Kristo. Makanano mong lulan ing pamangan amalinis, ibili mo keng lunanan amarinat, kayo po gawan nyo ita, yung gawan ita ang yang ni mamangan tamo, gamitan niya yung pinggan amarinat, ibili mo wani yung pamangan ka rin, ali mo nung ali sakit ka, makanyanya mo naman yung birhen. Ing lulanan, yapin ing birhen. Kristo, ing maglulan king birhen. Anyapin ing lulanan, kailangan malinis siya, uling ing Diyos, ing maglulan ka rin. Anyapin ing birhen, may pangagliyang alang kasalanan. From time immemorial, in Diyos, si Janane ing birhen Maria. Uling ing birhen, iya po ing maging induna ng Diyos. Father, o ba't balo mo? E puwari nga nagyaning ebanghelyo ken neng magrosaryo tamo, the greeting of the angel Gabriel to Mama Mary. Hail, full of grace, nga na. Bapo Maria, mipno kaking grasya. Nung ating kupong tatal na boti keni, boti, sepak keng balas, sapak yang balas in boti, nung sapak yang balas in boti, ating kapangabili, ating ko pa pangabili, ala no, anyapin, full of grace, mipno yang grasya, nano pa yung abili mo kang birhen. Nung sinabi na ning anghel, Hail, full, mipno kang grasya, burina pong sabyang neta, full of God, ala na kang abili. Niya pining Birhen Maria nung full of grasya, ala na kang abiling kasalanan. Amen? Ala na kang abili kasalanan niya. She is full of grace. Nung kapuya, ala na kang abili. Niya bin Mama Mary, alayang kasalanan. Inyang mi pangagliya, Mama Mary, king siya pupuna ng Imanay Santana, ing Diyos, binalot na niya king kayang grasya. She was preserved from original sin. Bakit? Karapat dapat mo po uling ing tanggapan na king datang nga panahon, yapin ng Diyos ang maging tao. Ing siya pupuna na ning Birhen, malinis siyang malinis. Baluwi pa po yung buri ng sabiyan nita, inyang ing Birhen, may pangagliyang alang kasalanan, malinis siya yung kayang siya pupunan, nano pong buri ng sabiyan, malinis siyang malinis yung kayang siya pupunan, buri ng sabiyan, ikayo pong babae, ing siya pupunan nyo, inyang ing Birhen kinagliyak, ingke kayong siya pupunan, ting ganaganang siya pupunan, kete king yato, pe pagbanalanan ning Diyos,
nung pepagbanalanan ng Diyos, dingega na ng sepupunan daring babay, dingke kayong sepupunan, lulanano ning biye, lulanan ning kamatayan. Inyapin bawal ing abortion. Amen? Apo? Inyang lininis niya ng Diyos ing sepupunan ng Mama Mary, ganaganang sepupunan daring babay ketikin yato, gewa na ng sagrado, uling dingke kayong sepupunan, lulanano ning biye, lulanan ning kamatayan. Uling dengalwang babay, papatendala ding karelang anak. Amen. Matutod na ko ata. Nya makanya niya po ka-importante ini. So yung birhen niya yung lulanan, malinis siya dapat uling ing tanggapan na ing Diyos ang malinis. At nung tinggap ni Jesus king kayang sepupunan, ing minunang diling mig first communion, yapin Mama Mary. Apo? Yang minunang diling tinanggap. Yang minunang diling linigtas na. Ketang kayang pamangagling alang bakas o pangagagling alang bakas kasalanan, ing minunang diling linigtas na, yapin kayang ima. Paboren ming ima mo, nung ika, metong kang anak, kapilan man may paboren ing ima mo. Buri mo ing anak, buri mo ing ima mo, miligtas ya mo na naman. At Jesus, uling datang niya ketiking niyato, iligtas na katamo, ing mumunang dining liligtas na, yapin ing Birhen Maria. The first to receive Jesus is our dear mother. Apo? The first to be saved and redeemed by Jesus is His own mother Mary. Anya nga tune, Jesus king kayang siya pupunan, the first tabernacle, o ito po yung tabernacle, at siya Kristo ka rin lunanan niya yung tabernacle, but the first tabernacle here on earth is the womb of Mary. Makanya niya po niya, kaulagan ng Mama Mary. Po, ingima. Kay ba't nanita bayit ni binyeni kaya katam. So makanya niya po, iniditakya mo po ni, o uling dengalwa, makabako ka ng manaral. Punyapin kuyat kunya mo. Detang sasabing makabak manaral, agkat ko pong makipag-aral. It's high time. Kailangan mag-aral taking kasalpantayanan. So yung Mama Mary, binyene kaya katamo, ing kayang anak, at itamo kayang misa, tanggapan tayo. Nya istong makinabang ka, kalupan ng Mary laing kasalanan, potang communion, kailangan alakang mabayad ang kasalanan. Kailangan maglinis. Inyapin po bang pisal daw. Inyapin natin the sacrament of reconciliation. Tanggapan mo yung Jesus. Mama Mary tinggap ni, malinis siya yung tinanggap. Nya potang makinabang daw. Kailangan malinis daw. Amen. O yan po anyang may deklarya in the Immaculate Conception of Mary inya pong 1849 by Pope Pius IX. Kay ba't na pong pegaralan ng gana-gana tinipunoring cardinals and theologians and even non-Catholics. Kay ba't ding pegaralan ini inyang 1849 Pope Pius IX linukluk ya keng kayang ex-katedra itong luklukan na
at pinroclaim ni na yung Birhen Maria may pangagliang alang kasalanan. At inyang 1854, 5 years later, kay ba't ning pinokramang Pope Pius IX, she was conceived without sin. 1854, pakitsing Birhen King Lourdes, King Francia, at kitang ng i-Margaret Subiru, what is your name? Pepakit siya kay naning lagyo mo. At nanong sinabi ng Mama Mary, I am the Immaculate Conception. Anyapin po, eya may kamali ing Santo Papa, eya may kamali ing Santa Iglesia, na talagang iya may pangagliyang alang kasalanan. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang di na lang King Banuat ampong yato, at kang Heso Kristong buktong aanak na aginuta mo. Pengagli King upaya ning banalay Espiritu, mi bayit kang nuwa na Maryang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuya King Cruz, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makaluklukya wananing Diyos, ikpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, bang mukum karing mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamak daring banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang miering mete, at King Bie Alananga. Amen. King kalinis-linisa ng pangakagli, ing nuwa na Birhen Maria, mi pahayagya antimong kadwang Eva, ying bayong umpisa para king lahi tamo, ngening parangalantaya, abayan tayo king panalangin, king igpa ampong miglalang tamo, nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king banal ang kapulungan, ban sumulong yat painturo, king kaganapan ng Maria, in paintungulan ampon panaligan tam, manalangin tamo king Ginoo. Para king yato tamo, ban kapamilataning panalangin, at pamanisi, ampon pamaglarin kasalanan, minubya king pananguning kapayapan, ing tagumpening puso ng Maria, manalangin tamo king Ginoo. Para ka ring malinis a puso, ban akalat da ing kaya panalog, ampon pamisasametong king lipunan, manalangin tamo king Ginoo. Para ka ring sarili tamo, banya amit mo king grasya, so panakatamo kaya kabaning pamaglakbe tamo kaya tiking yato, manalangin tamo king Ginoo. Para ka ring may ayaw na biye, ban mitutula na lang ang alang angga, kaya bening nuan na hindu, manalangin tamo king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan, manalangin tamo king Ginoo. O Diyos ay pami, paulinaning lugod mo kaya kami, binyeming bugto mong anak,
at mi katawan niyang tao king indong Birhen Maria. Adwan mingeni keka ing atanggap miya sa nung makanano ning tinggap ning anak mo ing Birhen Maria. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Manalangin tamu kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayukmaing totoo. Tanggapan saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king iksaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O banalaid pa, pamatampan ming matanggap keka, iting makakambus adawon. Ayayampang mi kaniting kapag masusyan, king kalilis-linisan apang akaglina ning Nuana Birhen Maria, paniwalan mi king eya bitasang midungisan king kasalanan, paulining mayupayang grasya mo. Miligtas kami sana king sablang pamikasala, king kapamilataning panalangin na, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginu mantabi ake kayo, iyat nayo ring pusoyo, Makatas na lang king pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ikpa, Diyos King, alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ni Jesucristong Ginumi. Ampat, biriyan mong eya midungisan, king nanuman dungis ning kasalanan na mana, ing kanwanan a Birhen Maria, ban king panga kapnuan na king grasya mo, isadyaming maging matampaming indo, ning bugtong mong anak, at king kailanang kaluron o bansa, pepalyeryan ming maging peka mula na ning banal a kapulungan, esposa ng sari leguan, uling anak at ilagamong mibait king kalilisnisan na Birhen, yakabud ingalang dungis a kordero, pepaigit me karing sablang babay,
bayang maging talapamilatan ning grasya at uliran ning kabanalan para karing sablang tao. Ulinita makyagum kami karing sablang anghel, king parangal ampong kapasalamatan dakeka, king emonanong tula at ngaming pupuri. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa ditingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang binging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyana, king pamaylasan pong kamatayan na kinwaning tinapi, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinapi, dinwang na iti karing disipulo na at ngana, kwanan niya iti, ikongan at kanan niya, iti kanakong katawan, ami dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan, kinuwaning kalis, pasibayong pepasalamatan nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na at ngana, kwanan niya iti, ikayungan, minum ko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong ngalananggang tipan, ang mibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran daring kasalanan, taptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Sa
niya ngining gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayanan po ang pamanyubli ng mebye, daraon miya kaya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kamingan tibong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo ampong diakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye king pakalulumo idalamula at ding sablang mayang unabiye ketang masalang arapan mo pakaluluan mong king kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambena ning Juan na Birhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe daring apostol, kambe daring sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apuryan ang bunga paligayan da ka, king kapamilatanam, Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ikpang mayupay tutu kagumning banal Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan ng pong lugod kingig pa karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulumo, metimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan,
at may kabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan pong pagsadyan miing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik na ding kasalanan mi, noning pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal ang kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapan ing Ginu, mantabi sa kapilanman kaya kayo. Bakit tamo po ngening ni kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayongan, kapayapan. O ning ginotang Yeso Kristo, ing tinggap na ning indong Birhen Maria. Tanggapan tayang ini, uling nuwan na ding mayawis kingapuna ning Kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat agkas miyain amano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, iti sanang sakramentong tinggap mi, ulwa na kami king sugat apasari ning kasalanan naman, aligtasan ang bukod ning Nuan a Birhen Maria, iba't pa king kalilisninisan apang akaglina, king siya pupunan ng imana. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Santa Misa po king liturgy, kailangan ating full and active participation. Kailangan po rin sisimbang makibatlangan. Nya datanging panahon ing commentator, ene po magmay. Eta ni dandaman, nandin may bawas na, ikayo dapat ing daramdaman tamo, makibat kayo po. Nya kailangan mag-memorize tamo muna naman. Gustong sinabi na ning pari, ing ginuman tabi kaya kayo, parang nakasanting po, istong makibat kayo. Ngayon, istong ing ginuman tabi kaya kayo, ikaw makibat. Anti yung mong sasabihan, Father, ala akong pakialam kaya ka. Istong ako makibat, ala akong pakialam. Nya kailangan makibat kayo po. So, bagya-bagya po, tane daramdaman ng commentator, deng intentions tamong pa-plus na nala mo. Uli nga pensinan ko, babasa nala, mga 20 to 30 minutes, milalako na boses. Nya, i-flash na nala mo po, kalupa naging HRP, makanyan na mo, at deng tao, kailangan ating full and active participation. Memorize po kailangan din pakibat. Papostala po kanya din pakibat. Kaya kayungan po dakala salamat. Kaya parangalan tayong kaya katamang Hindu. Pota pong parangalan tayo. In Diyos, iya talagay parangalan tamo. Nung alam Diyos, ala pong kabanalan. Nya papunta tamo kayo, kaibat. In Diyos, iya pamurinig parangalan tamo. Kalupayo po, ang parangalan tayong anak, kailangan parangalan lamo na naman ding pengali. Makanyan niya po itan, etamo tutok ng kaya, none, papuntaya king Diyos. Inginu manatili ke kayo, at bendisyon na kayo ning malugod a Diyos at ding ke kayong pamilya, ingig pa, inganak ating Espiritu Santo, ing Santa Misa mi dawn ne umetana king kapayapan. Salamat. Naman ang iyong anak na si Jesus.
Amen.